Selam dostlar, ertangi saat 6 Qozon yaxshi ko'tarinki kayf, iskitkish xavotirishi ham sizni bilan men Salovat Minixanov. Ayi bilan ko'pigiz so'rov berib, yozam, qoida men yo'qoldim, ni uchun mening bloklarim chiqmay. Men sizga borasida anglatib qo'yim. Buning uchun anglatirga siz borasida o'zingiz ko'rasiz. Bir necha vaqt ilk burunga operatsiya yasadim ham endi. Uzoqlamay burundagi bo'lgan plastinkalarni olashaqlar ham endi mening burun Viner Salimovning qisman zo'r ham motor bo'lashaq. Men tugel totarmin, shunlab aytem shoyarmim. Biz әлегә инде шушы клипның операторы Фәнзилне көтәбез. Инде Фәнзил ул безнең күп кенә клипларны төшергән егет. Кил, ай, син һәм мин, барам һәм башкалар. Фәнзил йокы туйдымы? Сиңа рәхәт. Гадәттәгечә. Кайда? Качкачымыз ярар. Раз. Yarar kiritamiz orashaga, problema yo'q. Biz o'zingiz orshanaqimi? Yo'q, mana bir shu savulda. Biz bunda turib. Orshaga qo'noqqa borasizmi alla? Balista, shirlamaska endi. Tilaklar. Balışı yok bugün. Malaylar işte, balalar işte, kurşular işte. Yolga çıktık. Ben aytam. Şoförünü niyet bilikay. Bize kız Qozonlıqqa mı? Qozonlıqqa. Ortaçta to'g'anlar. To'g'anlari yo'q, biz onda klip tushirga deb shunda сөйләшеп барабыз. Может, ko'rganingiz bordir, jirchi Salovat Minixanov men. Eshitganingiz? Salovat Minixanov degan jirchida eshitganingiz bormi, yo'qmi? Güzelim bilan. Ay. Bir kunni nida ko'rsatdilar. Yakshanba. Tiyinmi? Kishilarni siyindirib yasharga yazsa. Amin, shulay bo'lsin. Sağ bo'linglar. Mana shunday приятный kishilarga yaxshilik jasarga. Особенно shunday ulkan kishilarga, ham endi diniy kishilarga. Так, короче. Стартанул, bu вообще форсированный похож, да? Турбированный. Балташка kelib jetdik. Baltash motor, shista, yashil. Кстати, yashil svetoforda. O Baltaş'ta ortasında ne dediler? Тишек-тишекler ясаганнар. Очень интересно, что здесь будет. Да, парк была. Парк была? Круто. Юлның ортасында парк была, да? Круто вообще, круто. Biz hozir Baltaş'tan kitapxonasына kiramiz. Balki birer kitap da alırız hele. Manda mı? Очень приятно, rahmat. Assalomu alaykum, mumkinmi? Assalomu alaykum, normal. Mening baram klibimda гаишник rolini o'ynagan Eldar Fotovich degan kishi hozir Baltash rayonining madaniyat idorasi yetakchisi. Eldar Fotovich, очень приятно. Siz bizning klipdan so'ng endi baram klibidan so'ng karierni sizning To'xtan olib ketdim shundan so'ng. Baram yonuna sen kuguna. Unam seyu qushida yuragingga. Qolam yoningda men mangiga. Biz bo'lurmiz birga. Eldar Fotovich. Гаишник формалары qoldimi sen hali? Yo'q, sdavaytdim endi. Sdavaytdim, kuchga topdi shansidan.
Şams, Rüstem Rafis mında mı? А? Келмәді, да? В общем, мен администрации, да, управление по делам спорта, һәм берәй-бергә генә игътибар итегез әле. Вот это да. Вот это кубоклар. Балтасинские чемпионы. Это следующий. Zülreyle çizgisine bas. Эй! Каникулда, что ли, хазар, да? Неченчий класс? 11. 11. У них каникулы уже, все же. Экзамен бердім, Куда поступать, Тесен? Строительный. Строительный. Нормальный человек, что поступать-то. Ребята! Ребята! Менә Аллага шөкер, Казаннарга да килеп җиттек, барысы да яхшы. Әйдәгез, уянабыз, дуслар, хәй! Шулай ук Татарстан Республикасының КВН берләшмәсенең президенты Андрей Станислав улы Кондратьев. Bugün 1 iyun, birinciden indi bu şeyinin birinci günü. İkinciden bugün hürmetli dostlar Türkiye'den güzelim koydum. Barысы da әзерленгән, өйдә идеальный порядок, чисталык, ашарларга пешкән, все нормально. Чәчәкләр алынган иде, әлбәттә чәчәкләр алынган, битләр кырынган, тампоннар тыгылган, все нормально. Киттек аэропортка. Есть. Открываем ворота. Поехали. В общем, аэропортка килеп җиттек. Пока алар багажларын көтәләр. Привет. Как дела, Эдви? Так. Ну что, вы, по-моему, самые последние вы выходите. А? Ну все. Мама приехала. Теперь все будет хорошо. Я скучал.